bana ba mono ba ha re leng teng ha ba le somele bongwe ko re 11 ke tsone dio tse leng gore ha re neela bora kontraka re ba ra re a re direng mme re dira le bana ba mono gore le bone ba kgone go ba lebogo e re a dithabolong tse di nna yana di thabolle le matshelo a batho ka 2019 ha re kopana ha ne go na le bothata jo botona ja lenyora mme tsatsi eno ka 2024 ba nwa metsi o sena lone lobo le re le mo go lone gompieko ba ga itsolobo re bata gone ka maranyane gape gore dikgota tsa rona tse e be re kgona go ntsha molaetsa tautona kgona go ntsha molaetsa le go gaborone ha ntsha molaetsa be le kopanna gone ha e be le beelwa screen kana television ya ka ne go dirwe e be le kgona gore tautona be le mmona ka sebelebele le mmona ba le kgonang gore mo molaetseng o la kgele jaaka ngwaga wa madi wa puso o simologa isago ke solofetsang ka jaanong motse o ikemetse ka nosi go ya ka maduo a kgaoganyo melelwane ya dikgaolwana tsa bokhanselara gore re nna le lone lenaneo la ipelegeng re lebogela dipalo tse le okeditsweng ka tsone go tswa mo go 214 go ya go 278 re a lebogela dipalo tseo ba lephata la diphologolo ba lera ba leboga ka banna ba tla gore thola le go tshosa ditlou tse di mo motseng wa rona ditlhabololo mo motseng wa Damchojna di tla tswelela ka go shafadiwa ga tsela ya dikilometara tse di 10 e lomaganyang motse le tsela ya serule se lebe Phikwe mo go solofetsweng go simolola mo bogaufing Karabo Molusi BTV News Damchojna Atona tsa pele go leselegae me ana mokgethi a re gore le hanse leno le kgone go laola dipalo tse di tsweletseng ka go golela go godimo tsa letlhoko la ditiro tharabollo e ka tswa mo dikolong tsa ithuto ya ditiro ka go tlhwahala go ntsha dialogane tse di tlhokegang mo mmarakeng lone Sekobo ka dintlha mo nakong e lefatshe leno le inaakantseng le go aga itshulelo e ikegileng ka dikitso le go gatela pele go nna itshulelo e kwa godimo Tona Mokgethi a re dikolo tsa ithutelo ditiro di tshwanetse tsa itebaganya le go neela baithuti dikitso tse di tlhokegang mo mmarakeng o supile fa seo e letselang nngwe e tla thusang go lwantsha seemo sa letlhoko la ditiro se se tsweletseng ka go golela pele dikwele bo mma dikwele ke ra di university ke ra di technicon di institutions tsa go nna yalo tse leng gore they are doing ba dirang their curriculums ba tshwanetse gore ba dire di improvement mo di curriculum development mme ba lebagane gore how are they aligned le ditiro tse di batlegang mo mmarakeng because Batswana ba leng gore ba tswa mo di institutioneng tsene tseo ga ba kgone go fila di-gap tsene tseo kana those jobs ditiro tsone tseo because ga bana di-skills tse di tlhokagalang bokopano jo bo ne bo itebagantse le go sekaseka se ba neng ba se ipeile pele e le lephata mo ngwageng o sa tswang go feta wa madi le go tswa ka metlhale e tla thusang go tokafatsa ditirelo le matshelo a Batswana mo ngwageng ono wa madi Right now, nothing can be more important than focusing on tangible steps and concrete results for our assignments. This is a critical posture and mindset for us as a ministry that only provides people-centric services, but is a pivotal enabler for economic growth and progress, as well as the ease of doing business. Le phatale la tsa selegae le ke ngwa maphata e leng gore kganye ya a re changing kganye ya ha re kanokeng go re dire dilo sente ke maphata e leng gore ba tshwanetse ba di goga ko thogong re tshwanetse ra bona le phatale le itita sehuba gore di tsamaiso tsothe ba go di okomela jang Tona Mokgethi o rotloeditse bogori jwa lephata le bana le seabe go tla ka maele a tla ba thusang go inaakanya le go godisa itsholelo ya lefatshe Lwana Sekobo BTV News
Mopalamento wa Phalape re o neetse Ramogapi o rotloeditse banni ba Phalape go dirisa lenaneo la lentswe la Batswana kgotsa Botswana Speaks le maikaelelo a lone e leng go gokaganya batlhophi le mapalamente a bone ka maranyane. Re Ramogapi a re maranyane a dirilwe gore batlhophi ba kgone go isa megopolo le dingongorego tsa bone ka maranyane ntle le go emela diphuthego tsa kgotla. Ke ipidile ga o lebale ka dintlha. Lenaneo la lentswe la Batswana ke gore Botswana Speaks go kaiwa fa le tswetse mosola kgaolo ya bothophi ya Phalape. Ka jaana mopalamente o ne a sa kgone go kopana gangwe le gape le bathophi jaaka na ile dite. O tlhalosa fa go nna teng ga lenaneo le jaanong go thusitse gore e le mopalamente a kgone go gokagana ka maranyane le banni ba kgaolo ya gagwe a tsaya dingongorego le mogopolo ya bone. Go le gantsi go ne go na le sello sone seo sa gore kana bangwe ba bereka mme ga ba bereka batho go etsa ga ba kgone go reng go ta mo diphuthegong tsa kgota segolobogolo jang banana le babereki le ba bangwe ba harologanye le bangwe hela ba ka tshwarwang ke ditiro tsa bone tse di harologaneng yaanong be go tua ka lone lenaneo le gore mme ga o tsena mo maranyaneng o tla kgona go botsa potso nngwe le nngwe go itse sengwe le sengwe se se diragalang ka bohego jo bo kgonagalang. Bontsi ja nako mapalamente a na le ditiro tse ba di dirang mo kgaolong mme se se bake gore ba nne le nako e nnye go kopana le go buisana le bathophi. Ka jalo puso e bone go le maleba go tswa mapalamente thuso ka maranyane. Puso ya Botswana, palamente ya Botswana ya re a re dire gore jaanong re thusa mopalamente gore a kgone gore a emele batho ka tsela e tshwanetseng e maleba re baakanye gore go se ka ga nna le gore go na le noka e leng gore e kgaoganya mopalamente le batho ba ba emetseng gore gape ke a kgona go ba dira ga dira borogo jo ka jone jaanong le tlo go tshelang gore le go kagane le ene. Lenaneo la lentswe la Batswana le lejwa le le mosola thata ka le ka thusa ba ba sa boneng nako ya go tsena diphuthego tsa kgota go nna le seabe ka go romela dikakgelo tsa bone ba dirisa maranyane. Ke ipidile ga o lebale Botswana Television Phalape. Morago ga dipula tse di nnileng ka bokete di gosomana jala mo mahelong mangwe mo malatsing a sa tswang go heta mo go lwane kwa lekaleng la tepolo wa PR Samuel Ramotonto a re ba sologetse gore pula e fokotsege mo malatsing a tlang le fa go ntse jalo mo bekeng e tlang go ka sologela dipula tse di butsana kwa dikgaolong tse di kwa bokone jwa lefatshe leno. Re Ramotonto o ile se mo puisanong le lekala la Dikgang la Botswana Television. Gwa ga mesele ya kgopo metsi a pula kwa kgaolong ya Gaborone Bonington North go tsweletse sentle se se tlhalositswe ke mopalamente wa kgaolo eo mme AMOGELA kwa phuthegong ya kgotla kwa kgaolwaneng ya Itumeleng mo toropokgolo Gaborone. Mojadi Mokibelo ka dintlha. Puso e tsweletse ka go dira maharathata a kgopo ya metsi a leswe le hatshe leno ka bophara ka jana gangwe le gape go gosomana dipula tse di baka merwalela. Kgaolo ya Gaborone Bonington North ke nngwe ya tse di takola maiteko a puso. Se se leng teng ke gore maloba le latlhelelwa ke metsi thata mo malapeng mme the town clerk o na a re burugaletsa gore mo deskeng ya on my desk ke tendera the following day which is the Monday wa go e sign ga nna hela jalo wa maruri town clerk a go signa that project is simologile gone mo block 3. Mo godimo ga mo maiteko a dirilwe mo go hokotseng mosuke mo ditseleng dingwe tse di ralalang kgaolo eo. E leng gore ke batla go le begela ke ya manang le Gaborone Bonington North e leng gore ke ya e simolla hale Wolapo crossing another intersection e tsamang e tshwana le yone e na le yone ha e block 3 engwe e leng gore e ya makgaolo ya lona ke yone ya block 8 circle engwe ke ya airport junction gape go santse go tile go tokahatsa matshelo a lona gape
go tokagatsa tsamaiso ya traffic mo Gaborone. Go hehosa tiro ya go tsenya dipone tsa maranga letsatsi mo kgaolong e ke nngwe ya tse di tumeletsweng ke banni. Lona le itse banni ba block 3 gore sale le beilwe ka bo 80s le beilwe ka bo 90s mme go tikologa block 3 yotlhe no go sena le haele pone ya motakase mme ha re tsamayang teng botsadi re setse re kgonne go tsenya dipone di le 380 mme project e se wele. Mo go tse dingwe mo parlamenteng mme mokgethi o gakoletse banni ba kgaolo ya gagwe go ikwedisetsa lenaneo la tšhema go godisa dikgwebo tsa bone. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Barui ba Nghabe ba rotloeditse go tlhokomela leruo la bone gore ba tle ba kgone go lemoga ha ka nako epe le supa dikai tsa malwetse. Se se buile ke tona wa temothuo Fidelis Malao ha go simolodisiwa letsatsi la barui kwa Mowana Twin Farms kwa kgaolong eo. Tiny Tsukudu. Bolwetse jwa tlhako le molomo bo itshupile bo ka nna le ditlamorago tse di masisi mo itsholelong ya lefatshe ka jaana fa bo sa laolwe bo ka kgoreletsa theko ya nama ya kgomo kwa mebarakeng ya mafatshe a sele jaaka wa Europa. Go hema se balemi ba rui ba Ngamilent ba gakoletswe go kwadisa leruo la bone go kentela bolwetse jwa tlhako le molomo ka jaana go tikile go kentile 71% ya bone fela. Kgwedi ya May go ya go June re tla bo re simolola yone vaccination campaign mo kgaolong e. Jaanong lo baakanye dikgomo tsa lona di nne gaufi re thusane go baakanya le one masaka kwa megotheng gore tse di kgone go tshwara dikgomo tsa rona di kgone go kentiwa gore di sirelediwe mo kgonagalong ya go kapa bolwetse jwa tlhako le molomo. Mme jaaka re itse kgaolo ya rona re buile ka kgoga kgaolo yone ya rona ya Okavango district Gumare Nokane Ntubu ra itse gore bolwetse bo ganelela gone ho go Habu jalo ibile ba bontse bo tsweletse bo Bwanama Nokaneng etsa go no tsoga shorobe matsaudi le bo e re tsa jalo mme go botlhokwa gore ditipi tse re di tisitseng kwano dithuto tse le di hiwang ke bakenti ba lona. Barui ba kopile go bereka ka natla go oketsa dipalo tsa leruo la bone gore ba kgone go bona dipoelo tse di bonalang ka go le rekisa le go oketsa boleng jwa lone. Re dumela gore ka thulaganyo ya go atola dithoto kana ya go atolosa boleng ba dithoto re ka kgona gore dire dikgwebo tse dingwe ka gore rotlhe a keratsana mo temong mme ga o lebelela temo e na le dilo tse dintsi tse e leng gore di tshwanetse di eme nokeng kana di support tse e le dumela gore ke tsone tse e leng gore ga o lebelela botlhe ba re lemang le ba re buileng Lephata la temothuo le itlamile go agelela ka go ya lefelo la kgodiso ka satla la kwa Nokaneng ka terata ya motlakase. Se se tla morago ga go lemoga fa go le turo go baakanya e teng e go tlhalosiwang e sentswe ke ditlou. Tiny Tsukudu, BTV News, Mowana Twin Farm. Sana kwa di bala jalo wetso mepele gare di garela a kinela tiwa mpatane a go roleletsa metshameko. Motho madume tsa metshameko tsone tsare le go tlala AUSC Region 5 le dirile kgwedi yotlhe ya Moranang go nna ya go ipelela kgololesego kagiso le kgolo mo motshamekong mo mafatsheng a borwa jwa Aforika. Se se dumalane ko moletlong wa go ipelela letsatsi la kgodiso metshameko ka kagiso mo go tsa metshameko o neng o tshwere kgwedi eno e le malatsi a le marataro. Letsatsi leo le dirisiwa gape go bona seabe sa motshameko mo go tsa itsholelo ka kakaretso mme monongwaga le ne le ipelelwa ka setlhogo se se reng Sports for Promotion of Peace and Inclusive Society. Mokomedi wa AUSC Stanley Mutoya o tlhalositse fa ba tsweletse ka go gasa molaetsa wa metshameko molaetsa wa gore metshameko e rene ka kagiso gareng ga mafatshe otlhe a borwa jwa Aforika. Go wetsa kgwedi e le go tla le rulagantse ditutuntsho ka go farologana
mo batshameking baithuti barutabana le batsamaisi ba metshameko go ithuta go amogana dikitso ka go farologana segolobogolo go remeletswe mo karolong ya metshameko e ka nnang le yone e thusang go tlisa kagiso mo mafatsheng. Culminating into a workshop that we'll be hosting here in Botswana at the National Stadium on the 24th of May. But we also are quite glad in that this commemoration coincides with our 25 years of existence as we amplify our voices towards creating a peaceful and inclusive societies as part of our Silver Jubilee celebrations. Our messaging is that peace is threatened, particularly today in our region, not by the sound of the guns and gunfire, but by poverty, by substance abuse, by climate change, by cybercrime, and a number of other economic challenges. So as sport, we are asking ourselves, we are playing a role to ensuring that we create jobs, we create safeguarding policies that ensure that women, girls, people with disabilities live in an inclusive and a peaceful society through various training initiatives and policy formulation, but also strategies under what we are calling the Heart 28 theory of change, which is emphasizing the need for us to emphasize and prioritize heritage issues, identify who we are as a people. And as Africa, we are known to be a peaceful continent, and therefore we want to ensure that it remains as such. We look into elements of excellence, we look at agility in our policy formulation, we look at resources that must be directed towards promoting peace and transformation, which is a mindset shift. Setlhopha sa bomme sa setšhaba the Mayor se tshamekile maleka a nno setlhopha le sa Namibia mo motshamekong wa botsalano kwa Royal Area Stadium maabane. Lungo Senolo o neetse Benga e ketapele mo metsotso e le 24 pele Zenith Coleman a lekalekanya dino mo karolong ya ntlha. A re bone dintlhakgolo tsa motshameko ga mmogo le maikutlo a bakatisi morago ga motshameko. Go ke itumetse dithebe ben 10 o tsa go le batsa wa koba le ga la re bona thula ka thogo a re bona go lekele e be garakgatsa le toa le talala le kholo kwa PK le garakgatsa le toa la ba tsala la khole ba tsala ba romela la re bone bo gape ke bona Namibia ba tloga le motseleng ya ga ana re bona ana ba tsala bona botsala ba ka ba ira patla re bona Namibia e go nna fela jalo ba tsa khole milisenta ya tlanyela le toa PK la ka ska ba tlogele. Boitshwarelo Butale o phuphuthile lekgetla setlhopha sa gagwe sa table tennis sa Smash Maniacs mo go tlotlomatseng mo kgaisanong ya Clash of Titans monongwaga e neng e digela ngwaga di le 4 e ntse e le teng. Motshameki yo gape e leng mokatisi o nnile mo mererong ya metshameko ya table tennis dingwaga di le 27 pego ka Ryan Kgangwenyane. Butale o golagane le setlhopha seo sa Smash Maniacs ka ngwaga wa 2011 mme sena sa bona go le maleba go mo lebogela boinelo le lerato leo jaaka na wetsa dingwaga di le 13 a golagane le sone. I'm very excited for ebe batho ba bone go tshwanela to appreciate my 27 years of playing table tennis. It's a big day indeed. We normally appreciate people when they have passed on. And I'm lucky, I'm one of the luckiest players to be appreciated. But I'm grateful to be a member of Smash Maniacs Table Tennis Club. They've shown me love since 2011 when I joined the club, BDF. Since then, they are like family to me. So today it's all about Bizo Butali. O tsweletse a re le ntswafana a fudugela ko motseng wa Mabela Pudi seo se ne sa seka sa mo aroganya le setlhopha sa gagwe ke ka moo ba neng ba mo thusa jaaka a tsweletse ka go katisa batshameki go tswa ko moding mo motseng oo. Ke rana da re ba bona ha development program ko Mabela Pudi. So it's now time to give back to the young ones. It's into development. So that's how it keeps me busy. But there are times Bizo jaaka tumile mo mererong ya table tennis o rotloeditse batshameki ba ba tswang kwa morago go sa kgobege marapo mo metshamekong ka ba thusa mo botshelong.
about the table tennis, it will take them places. We are lucky these days, further studies in India, they have so many opportunities. So those opportunities so that they go represent Lahatse on their studies and as well as playing table tennis. Bizo o tlhalosefa motshameko wa table tennis o mo tlodise melatswana ebile o mo thusitse go phadisanya go dikgaisanyong tse dikgolo di tshwana tsa OSC Region 5 All Africa Games ko Maputo Mozambique ka ngwaga 2006 tsa Congo Brazzaville ka 2015 le tsa selekane ko Glasgow Scotland ka 2014 ga mmogo le di World Table Tennis Team Championships tse di neng di le kwa Tokyo Japan gareng ga tse dingwe. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlhong liki ya Lukara netball ya mono borwa e ne e tshegeditse metshameko ya bone ya tikologo ya bobedi ka mafelo a Beuki kwa Jwaneng. Ne ile la ntlha metshameko eo ya liki ya Lukara ya borwa e tshamekelwa kwa ntle ga toropokgolo Gaborone. Metshameko e ne e kopantse ditlhopha di le roba bobedi. Makgarebe Nkwani wa bega. E rile a bua morago ga phenyo ya setlhopha sa gagwe ya 36-26 kgatlhanong le Notwane. Mookatisi wa setlhopha sa borre sa police ga o latlhe matlhare a re ba ne ba ipaakanyeditse metshameko e sentle. O tsweletsa re le fa Notwane e ne le mashetla ba ne ba kgona go mekamekana le bone go ba fenya ka ba ne ba bopagane jaaka setlhopha. Ke tsile maikaelelo a me le go wina. Irile first round hela I was topping the log both teams, so very say go nna ha se re ka gore re a top. We prepared very well ka di stars in really intra tournament in preparation of the second round, so sen re se ba ruta mo tournament ya teng ba se execute. I'm happy they won, and they won ka margin o montsi tota because re biditse team ya re tshameka ka yone 61-6. Mookatisi wa setlhopha sa bomme sa police ba ba garasantseng sa Just Pass ka 61-6 a re ba nnile le kgaisano mo kampeng ya bone ya dumelang gore e ba bereketse ka batshameki ba bone ba akaretsa bomme le borre ba supile fa ba le malalalaotswe go gaisana. Re winne 36-26 and our standing shooter le smotsa ka ene ke ena ile ngaro ya re ha re smotsa ka ena a re berekela mo ile ana le injury me ya re morago ra busetsa yo re ntse re tshameka ka ene, and he did well. Our GA la re matlhaga ke ene le gore na le mosha me combination re bona gore ne etsa masente all in all ke ka re ba tshamekile. Mothusa mokatisi wa setlhopha sa BDF Cats Dumba Matlo a re le ga ba nnile le kgwetlho ya letsapa morago ga malatsi a boitapoloso le mosepelo wa go tswa Gaborone go tla Jwaneng ba bo ba tshameka ba ise ba kgwesetswe ga ba ka ba dira ditlhogo ba ne ba fenya motshameko ya bone. BDF Cats ba ngapile Prisons 34-23 mo letlhakoreng la borre fa kwa go bomme ba re piteletse UB ka 58-20. We were playing against UB Crystals. The score was 58-20. Somebody would say it's a convincing score, but to me it's not, in the sense that UB Crystal so go tlhalela gore ke gone e simololang go ikaga ebile e dirisa mostly youth ebile le bana ba sekolo. I would say re performile but not convincingly, because ha ne le sentela nka be re gorogile go bo 70 hela ga ra performa sentle even though we won. Metshameko ya ligi eo e tla tshwara gape kgwedi eno le malatsi a le 27 e ntse le mo Jwaneng. Makgarebe Nkwani, BTV Sport, Jwaneng. Mototso a re dibe khutlo gone fa tsanako ya bosupa mo mosong ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. Ka tsatsi la laboraro re tsholetse platform kgadima mafelo mangwe mo dikgalong tsang habe tšhobe ga mogo le bokone jwa kgaolo a le gare mafelo a mangwe ka bontsi re tsholetse re bo go apogile mo mosong re tsholetse re kutatsa go le tsididi ko borwa jwa gantsi ga mogo le ko kgalagadi bokone jwa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mogo le bokone botlhaba re tsholetse gore go kutatsa go le tsiditsana mafelo a mangwe gone re tsholetse re kutatsa go le mogote mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla kutatsa go le tsiditsana ko kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mogo le kgaolo a kweneng mafelo a mangwe ka bontsi re tsholetse re go kutatsa go le bothito re tsholetse ga ditsa selekang sa mogote mo gare ga 27
bosupa go ko 31. Mme ga le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse dibata tsa maru ko Manzini ga mmogo le Maseru ka kgona go la Pula Before Khadima ko Port Elizabeth mme go tla bo go apogile ko Upington ga mmogo le ko Windhoek. Re soletse Pula Before Khadima ko Lusaka Harare ga mmogo le ko Beira mme go tla thiba ka bontlhabongwe kwa Antananarivo. Re soletse Pula Before Khadima ko Dar es Salaam ga mmogo le ko Kinshasa. Mohau wa morena Jesu o be le rona kaofela mohau wa gago Jehova o be le setšhaba sa go kaofela le lerato la modimo le matshediso a moya. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motseta Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTV Circle, and Kudumatse Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control (CTC), as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. Coming up next on Conversation with Africa. Taking it from the very bottom and the very basics, would we say the AFCFTA is really known by the key players who are supposed to be the traders themselves? There is a need to apply
African directives, there's a need to look at the sectoral demands so that you can, that is what our investment organization will be doing. And today I can tell you AFCFTA is in full force with 47 countries that are implementing it fully. On Wednesday at 19:30 hours Central Africa time, only on BTV News Channel. Conversation with Africa, Africa Rising. Your efforts and commitment to enhance Botswana's engagement with institutions and authorities in your duty stations remains the pillar on which we can strengthen Botswana's competitiveness and attractiveness for government and the private sector collaboration. Bilateral relations with neighboring countries have been elevated from mostly joint permanent commissions to the level of binational commission. Your role is not limited to traditional diplomatic exchanges, but very much and most importantly, extend to economic diplomacy, trade and investment promotion, cultural exchange, and collaboration in various other sectors. Your diplomatic engagements are critical in building bridges, fostering partnerships, and creating linkages between Botswana and the rest of the world. There has been an outpouring of goodwill which recognizes Botswana's visionary leadership and the deep commitment of the country to realize internationally agreed development goals. International organizations, development partners, our neighboring states, the wider African continent, the global south, the globe, also recognize Botswana's resolve to engage on the global stage. This is critical, especially during these challenging times, and I use that word again advisedly, of heightened geopolitical tension, and multilateralism is the most trusted approach to address these challenges. In this space, the voices of all countries, whatever their size or power, are heard and must be equally valid. This is why our voice is heard through the voice of His Excellency. While we have recorded noteworthy progress in some areas, a lot still needs to be done in order to yield tangible results that will improve our ministry and the livelihoods of Botswana. We still have a number of pending administrative strategic issues which can further guide the direction of our ministry. I implore you to redouble your efforts to speedily finalize all the pending issues. I'm aware that in executing your mandate, or our mandate, at your respective outposts, there are considerable challenges to the work that you do. However, I must hasten to emphasize that the public service is expected to efficiently use the resources at its disposal. It is therefore very important that our representatives also become innovative. Di-project tse le di bonang mo Botswana bontsi tse di diragalang di tla ka bona ka gore ba le kuo ba lemoga ba mita kana ba kopana le bagwebi ba batona jaaka re bone re na le bagwebi ba leng gore gompieko ba nne ba ntse ba ta mo Botswana ga ta utona a tsamaya ka tsamaya jang ya bo ile ga gone le taletso e tla ka bone gape di ofisi tsa bone gape go botlhokwa gore ba tlhaloganya le gore rona re le lehatshe ra ga kae ka gore gompieko ana re lehatshe la Botswana ba tlhabologa ka re iteko godimo ke tsaya ke re mongwe le mongwe wa lemoga ebile wa bona mme ga re ba nne ba ta mo gae ba ta gore meme le Batswana gore ba utlwe gore bone Batswana ba re ba eletsa eng tota-tota gore e re ga ba tswa ba ya go a gore ba palla e ba itse gore mme Batswana bone ba akantse jang ba re.
Now, the Head of Mission Conference concludes today. While in the country, the envoys explored ways in which they can enhance existing relationships with the public and private sectors to realize the objectives of the Reset and Reclaim agenda and advance Botswana towards becoming an export-led, innovative and knowledge-based economy. John Dipoe, Botswana's ambassador to Germany, who reiterated that they will need Germany's support on the trophy hunting ban as they are one of European Union's largest hunting trophies. I'm joined by the ambassador of Botswana to Germany, Mr. John Dipoe. Mr. John Dipoe, ko gamogela mo tsatsing la gompieno ana segolo jang re lebile gore o moemedi wa lehatseng la Botswana ko lehatseng la Germany mme go dilo dintsi tse eleng gore lehatsa Botswana le ka ditsa ko lehatseng la Germany re lebile segolo jang tourism promotion and SME startups. Dipoe, where are the benefits? Go na le go Germany? Ke a leboga thata le Batswana ko gae ba ba reditseng ke moemedi wa Botswana ko Germany ya ka Batswana ba tletse go lebitsa ke bidiwa John Thomas Dipoe ke ile ko Germany ka di 22 tsa January mme Germany ke le hatsel le tona e senka sa esela mme le ka itsholelo ko Europe ke yone le na le economy tona ko Europe mo le hatsing ke the fourth largest economy. Mme a go ntse yalo go na le dilo tse dintsi tse le gore le Batswana re ka di anya kanta ra di sala ko maJermaneng ngwe dio tseo ke bojanala Germany ba na le bajanala ba bantsi ba ba etelang Africa ba batla mo Botswana last year go supa dipalo tsa bone ne le between 45 and 48,000 ba ne batla bojanala mo Botswana ba etela dinaga tsa rona tsa makabina diphologolo le makabidisanaga mo Botswana mme se re se lemogileng ke gore ga ntse maJermane ba tla kwano hela go tla go bona dio tse ke di buileng tsone tsa bo Okavango Delta gongwe le ko Chobe se le gore ga ise ba sitse thata ka Botswana ke dio tsa go tsoma diphologolo for dinaka tsa tsona agree for trophy hunting maJermane industry ya bone ya trophy hunting e tona mme batla go mahatshe a mangwe mo borwa ba Africa go tla le trophy hunting mahatsa a re bapile lone ya no yo ga ise ba itse sepe ka Botswana ka yone mme kana trophy hunting le mo Botswana e teng ke ngwadi o tsele go dina le madi a mantsi kana medumo e le gore e tsogile ko Europe gompieno ke ya go restricta go reka di products tsone tsa trophy hunting mo mahatsheng a Africa ga se issue ya gore go batla go kganela trophy hunting ko Germany trophy hunting e tona ka gore bone mo Germany ba ntsha di license di le 2 million ngwaga le ngwaga gore maJermane ba tsome diphologolo tsa bone mo Germany go na le phologolo engwe yana ga te red deer e le gore ya tsome ko Germany e ntshediwa di license tse 2 million ko Germany gora gore e ntsi mme kana mo Botswana ka o itse go tsongwa diphologolo mme go hiwa di license tse leng gore mme di license tseo go na le palo e beilweng ngwaga le ngwaga ke ba scientists gore go ka bolwa ditlo tse kae license re na lore ke ra gore re ka ha di permit tse 400 ka melo ya scientists ka ntseng ka teng mme ga nke re hitla ko bo 200 and something so se rona sa ira ga last year ya no trophy hunting ke yone re batla gore re promote ko Germany gore maJermane le bona ba itse gore ga se mahatsa ba pele rona hela ba ile gore ba khona go tsomela diphologolo go tsa diro tsa tsone dinaka ka nte matlalo mme le mo Botswana e teng ya ka ke buile trophy hunting e na le madi a mantsi go heta bojana la hela ba gonna mo di hoteleng
a ba go bona diphologolo. mme yone re buang yone kgang ya go tsoma diphologolo le go goba ka dilo tsa yone o tsa gore ke sengwe se le gore lo ta kgona go se dira se go re lebile gore gompieno na modumo o tsogileng ka letsomo la diphologolo se go jang gore go tsewa ka dilo tsa teng go ya ko magatsheng a sele ke sengwe se le gore se tla kgonagala re lebile yone modumo e ntse e diragala gompieno ana se tla kgonagala ka gore kana medumo e itsisitswe ke gore batho ga ba tlhaloganye gore go iragalang ke sone se e leng gore re bua thata le babega dikgang teng ko Europe go ba tlhalosetsa gore nna mo Botswana diphologolo le tikologo ke dilo tse le gore ra di sireletsa batho ba e le gore ba nna go bapala diphologolo ke batho ba le gore ba thusa goromente mo go somareleng diphologolo tsone tseo le tikologo ga tsone ka gore ba itse gore bojanala ba sologela molemo ke bojanala bo mo diphologolong tsone tseo so ke so se le gore ra se tlhalosa nka tsa gore gongwe e ka tswe ga kgamatsa mongwe re itse gore gantsi batho ba magatsa a tlhabologileng ka tsela nngwe ra te re tsaya gore ke bo maitse gotlhe ba itse dilo ka bontsi mme ke ipotsa gore go ka tswa go diregang gore ba sa itse segolo jang ka kgang ya conservation ya tshomelo ya diphologolo mo gatseng la Botswana segolo jang yone ya trophy hunting go dira gore ke gore go na le di-NGOs teng go bone tse e leng gore ke ba re ke ba ditshwanelo tsa diphologolo ba ditshwanelo tsa diphologolo ke bone ba e leng gore ba tsosa modumo ke bone ba e leng gore ba reka batho ke bone ba e leng gore ba bua le mapalamente teng ko mogatsheng ao le mapolotiki go leka gore ba ba hetole mogopolo gore ba lebelele letsomo la diphologolo ka tsela e sele ka dilo tse le gore ga ba di tlhaloganye kana dilo tsa letsomo ya ka gakologelwa e kile la kganna mo Botswana mme nna ga supa gore diphologolo palo ya tsone nne ya go lala thata mo Botswana mme kana diphologolo ga di godile thata palo ya tsone e godile thata mo Botswana go nna le kgotlha-kgotlhano ga ra diphologolo le batho tse e le gore di nna le batho bao ba na le diphologolo tseo mme letsomo le go lalatlelwa mo Botswana ke letsomo le le gore laolwa sega ga se go bola mo go bolwanyela ka go sena kelello ene ke dilo tse le gore re leka go bua le bone batho ba tsositse modumo ka gone mo ba utlwa mme ko Germany tota hela bone ga bana mathata a mantsi ko Germany ba re bone ba batla go make sure gore ba kganna dithoto tsone tsa dilo tsa diphologolo tse di tsumileng go e se ka molaong ke gone ba go controller which is you are talking about poaching right poaching so ba batla go make sure gore tse ba di rakang di tswa mo Botswana nte mahatsa a ba pele Botswana ke tse e leng gore ga sa poaching influence ya lehatse la Germany ko mahatseng a le bapeng lone se go ja re lebile mo go tsa bojanala o ke ntseng jang jaaka o le bua gore re leka gore re netehatsa gore se go jang re ngoke bajana go tswa go hasana Germany go ta kwa influence ya sa Germany among its neighbors ke mo hutong tsinya le gore ntsinya mana kwa gompieno Germany ke member of European Union ya no mahatsa European Union ba bereka botlhe ba go bisanya ya no ka ke buile kana Germany mo isolelong ya yone ke la sele le tona ko Europe and how it's yalo ke le hatsele e leng gore ke tsa gore mo dilong tse dingwe ba kgona go nna le influence a re lebela kganya ya di SMMEs ko Germany I understand has Germany le ga tse pele go ja mo dikgwebong tse di potlana le di startups what can we learn from that from has la Germany la Germany a ka o buditse le na le di tsone di company tse di potlana go tse di godileng Germany e na le di SMEs di le dintsi hela thata yaanong di-company kana tsone di SMEs ko Germany ke di-company tse di unwang ke di-family di-company tse di godile ka bo BMW and others di simolotse di unwa ke di-family mme bontsi ba economy ya Germany segolo jang thata e ikagile ka tsone di SMEs tsone di startups ya ka nna o bua di-company tse di simololang or tse di simologang mo Botswana se re ka sa nywang ke gore
ba na le company tsone tse dintsi tseo tse dinyenyane tse di simologang mo e leng gore ke rona mo Botswana Ministry wa Entrepreneurship re tshwanetse re berekisanye lone gore di-company tse dinyenyane tseo tse di ko Germany ba tle go partnera go berekisanya le di-company tsone tse di golang tsa Botswana ke seo se le gore se ka kgonega sengwe se e leng gore ra go se dira ke go baakanyetsa gongwe phuthego mo Botswana re laleditse tsone di-company tsa go nna yalo di-company tse dintsi tse dinyenyane ko Germany tsa gompieno ke tsone tsa di nka go bitsang ka Setswana tsa innovation tsa creativity particularly in the creative sector tsa maranyane ka tsela ntse jana ke company tsa maranyane tse e leng gore kana le Batswana ba le bantsi bone youth ba teng thata ko maranyaneng ba ICT ke yone nnenyane e leng gore re ka ngo ka tsone di-company tseo ba tla go partnera le bana ba rena ba Botswana ba tswelela pele so ga le buisana le bone in terms mo gone go simoloseng tsone di-companies se go leng tse di ikagileng ka maranyane di-startups ba re ba kgonne jang gore ba iphuthele ba le ga ba lentele ga tsela Germany ke batho ba ira research e ntsi kore ke batho ba research innovation and development e le lahatse goromente le dikuele tsa bone tse dikgolwane ba mo go tshwanela thata yaanong ke batho ba e leng gore ga ba sana ba etsa sekolo bontsi ba banana ba teng go na le di-company tse ditona tse ba kgonang gore ba sponsore mo di-area-reng tse e le gore gongwe ba na le interest mo go tsone e ka tswele agriculture e ka tswele bone bodiragatsi ka ke buile le tse dingwe hela so ke di-company tseo di dintsi ba tlhako yone partnership le a matsha a tlhabologang ke ne ke ta go botsa ke le bone batho ba le hatsela jama ke batho ba amogelang batho ba bangwe go tsa baeng se go ja re itse go na Batswana gore ha le gore Motswana ka batla